ke lemogile gore yena basadi ke nyana lo tshwenya banna ba nyena ka mokgwa banna ba nyena tle ba ntse happy ka teng lo seo ke le ka ra se bona ba lenyetsi ga ba tle ka re magole go a golotso kore ha o ka tsamaya hela for like a week or 5 days ile ka tiro hey zuru monna go tlhela le pelo tshweu o tsore a le happy ale go bona motho o happy o free pelo ya go ya irile lo se ya banna ka eng go malapeng ka ntse kana go nyala ke kgwetlo kana tlhela re tshabisa go nyala ka gore anong ha banna ba yana ba itumetse ke go lo teng ba hey a tsile mangwana go ha go botsa gore ke di gore ke mang ba hey asa e ka nna mang ha se mangwana go ya ka tshinalo gore wena gore hey ha se gore ba ditloela mo go kalo e be go twa hela ka gore tla go sontšho magadi yana no ha gona gore ka so ko bore lo no lo tsa dipelo a kgakala le bo kgwedi ko lante go bana ba yana ba nne pelo tse apa ba a lo tsamaile ana mona hey ba reka ibala gore gore ngwana o pelo a go tshweu mo le gore ga ba tle go kwa sepe ano na lo tsa trip ya hala go bogakala a go sna trip ya tiro lo e kope tsena mo tirong botsa bo sore bo swa trip ye leng ka etsang ke go ira seng go kgakalanya look at your face, look at the face of your husband how mmolela gore a tsamaya tlhela pretend gore ga o batle gore o tsamaya mo time a ntlogela ga o tsamaya weekend yotlhe ao mamanta gore ke le sebaka swanta a sona a sa tlo ro tsamaya a ba tlo ro tsamaya kwa la itira ka re ha ba tlo ro tsamaya gore o ska fila gore wa go sala ja monate there's something I don't get about baside why le sa batle gore re itumele lo so like I don't know if you've realized gents have you told your wife that you're going out or let's say I stake partying or something else le gore go na le majitaya o tswa a ba go letsa bosigong ka bo ma 12 tru ha raba mana ha wa raba aba o ka ba ke la ntse ba I need let's what a photo let's baby what about that I go to bullshit one hell up my wow how come my wow le mudu in the background wa ngala kare I get go lo tja robala go sharp I go o mo menati mo tata tsongwa le tsogoro akae ha ke ka boy hey wala matak nya go sharp hey tiwas se le bile mo tata se le bile mo jara kwa pi mo na kwa sha let's go come home the next day and see if ko la se ira se pela mo tsoro mo time ra stack parting ra go ba phakela o tla phakela hela sentle go mattension o sa ira next ka sa sula ya kwanya one lai go tlhola tsa dilo o bozore go rile na mare na wa go tlhoka go buila go rile mo time ai mara yo tla sa le na trene free